Pogledajte cijeli video, mnogo pomaže kanalu, hvala vam puno, uživajte u video. Idemo u naše doba. Ovako je bilo, devojčice su igrale lastiš. Ovo je bilo u školi, uglavnom ovako su nas natezali ko je jači. A ovo je već, obožavao sam ovo, da. I lepo je bilo, lepi. Kakao. Televizori su ovakvi bili uglavnom, sa miljenica odozgo i stabilizator obavezno. Tako je bilo, tako. Napolju idemo, sankamo se cijelo dan, ko padne, ko stane, ko živa voda, važno kad dođemo kući, živa voda. Ovo ne znam kako se zove kod vas. Kod nas je čirzano, kako je kod vas, eto neko napiše kako se zove. Sjećate li se albuma sa stikicama, da. Tako je bilo. I lepo su i čokolada bila, jeli smo i čokoladca. A ovo se, sigurno se sjećate ovoga. Sigurno. Naša. Ovako je bilo. Do 10 sati ujutro, drugi kanal nema ništa, samo ovo ide. Tako je bilo, bili su dva kanala, onda nema više. A gledali smo ovakve filmove partizanske, Boško Buha, da. Uglavnom to su bili filmovi i poslije izašla ova dinastija, gledali smo nju. Mislim da su svi gledali, onda je bila baš popularna, svi su je gledali. Milicija naša. Sa Fićom, a uvijek je stizala lopove bolje nego sada. Ovo je Zlatibor nekada. Ovako smo se skupljali za 1. maj, za 2. maj, za Ilidne kod nas. Opanjak, kako se kod vas zove? Kod nas su Opinci. Ovo ne znam kako se zvalo, ovo smirneš i ona ti se javi gdje su ti ključevi izgubeni, ali kako se zove ne mogu da se sjetim. Da, ovo je neka kompilacija od više uspomena. Biće sad, no evo ga. Baš je ovakav bio televizor. I svakako ja sam bio danjinac. Ovo mi je zanimljivo, da li se sjećate onog pa s gezvetom ovako ideš oko rilne da se brže digne kafa. Kružiš okolo rilne ovako da se brže gdje je vruće. Da li se toga sjećate? Da, u zimske dane bundeva ili tikva pečemo, jedemo. Pogledajte moj YouTube kanal, ima lepih videa, uživat ćete. Zapratite, komentar pomaže kanalu, molim vas, ako hoćete like, komentar.